Umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha abakunzi ba Kivu Network, nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro cyo ku mugoroba w'itariki ya 28 ukwezi kwa mbere na 2026. Tugarutse rero kurebera hamwe uko byifashe ku butaka bwa Kongo ndetse n'uko biraye, dore ko intambara ikomeje cyane mu bice bitandukanye, cyane cyane rero ibice byo mu Kivu Amajyepfo, nk'uko rero tugiye gukomeza kugenda tubigarukaho tukabwira uko ibintu byifashe, dore ko intambara amaze kuba ikomera cyane cyane ku nyeshyamba za AFC M23. Turagaruka mu bice bitandukanye biri kugenda byumvikanamo imirwano ikomeye cyane. Ni ibice rero byo muri Kavumu, abasirikare ba FARDC tayari bamaze kuba basuhuza Kavumu ku buryo bukomeye cyane, nyuma rero kuyirasaho ku buryo budasanzwe ndetse no kuhatwikira imodoka y'abarwanyi ba AFC M23. Nibyo rero tugiye kuba tugaruka muri kano kanya. Si ibyo gusa turuze kuba tugenda turagaruka no kuri byinshi bitandukanye birimo nko mu gace ka Mitamba hariya muri teritwari n'ubundi zo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri rusange turagenda tuhagarukaho. Si yo gusa rero turuze kuba turagaruka no mu bindi bice bitandukanye birimo nk'igice cyangwa mu mujyi wa Goma. Tugaruke ku muyobozi w'inyeshyamba za AFC M23 wamaze kuba wicwa. Ese byagenze bite? Ibyo byose rero turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ni umuyobozi n'ubundi wari ushinzwe department y'ubutasi bwa AFC M23 yamaze kuba rero yicwa. Ibyo byose nibyo rero turi komeze kugenda tugarukaho, tukabwira rero uburyo igisirikare cya leta ko gikomeje kugenda gitanga isomo rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za AFC M23. Urumva rero ko ari byinshi kabisa. Turi komeze kugenda turebera hamwe gatanu kuri kagenzi kako. Muri rusange rero uyu muyobozi w'izi nyeshyamba bamwita Janot Mundeke, rero ni wari ushinzwe department cyangwa se department y'abarwanyi ba AFC M23 mu bijyanye n'ubutasi cyangwa se ya Rigitu w'inyeshyamba za AFC M23. Urumva niwe wari ukuriye ubwo butasi rero bw'izi nyeshyamba. Ubu tayari yamaze kuba acaho. Iki ni igitego cy'umutwe rero leta ya Kongo n'ubundi yongeye gutsinda izi nyeshyamba. Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho, dore ko aribo bamwiciye abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Rero ibi byose muraza kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi, ariko se kubera iki bamwiciye, ni kubera iki? Ibyo nabyo rero muraza kuba mugenda mubisobanukirwa akantu ku kandi. Rero reka dukubite tubangura cyangwa se twihuta cyane, ubundi tugaruke turebera hamwe nyine uko ibintu bikomeje kwifata kuri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba za AFC M23 rero muri iyi minsi ziri mu bihe bitazoroheye kabisa, aho bakubwira ko barimo baragenda bagabwa ibitero bikomeye cyane, kandi nabo ubwabo barimo baragenda bagaragaramo abagambanyi mu basirikare babo indani nyirizina. Bigaragaza ko rero uyu mutwe w'inyeshyamba za AFC M23 ushobora kuza kurangira mu buryo bworoshye cyane cyangwa se vuba, dore ko abasirikare bo muri FARDC batangiye no muri kugaba ibitero cyane cyane biri offensive cyangwa se byo kwishaka kwigarura n'ubundi duce two muri Bukavu indani kabisa. Barimo barabikora no ubona ko bashyizemo imbaraga ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe rero mu gace ka Kavumu nyine umunsi wa none mu kanya gato aribwo rero ibintu byaje kuzamba cyane ariya mu gace ko muri Kavumu mu nkengero zaho. Imodoka y'abarwanyi ba AFC M23 yari itwaye ibikoresho yarasiwe muri kariya gace, nk'uko rero ingabo za Wazalendo ku bufatanye na FDNB zabitangaje, zivuga ko rero zakoze iyo operation mu masaha ya saa 9 z'amanywa. Nibwo rero icyo gikorwa cyakozwe mu nkengero za Kavumu kabisa, niho ibyo byabaye. Abasirikare bakaba bari bambaye n'ubundi gisivile, ntago bari bambaye n'ubundi nk'abasirikare cyangwa se ntago bari bambayemo ibijyanye na za uniform ku buryo ushobora kuba babamenya. Bari bibereye nk'abaturage basanzwe, kumbe bafite biturika. Nibwo rero baje gutega iyo modoka y'abarwanyi ba AFC M23, bayitega n'ubundi barayitega bayijugunyaho ayo mabombe, biza kurangira ayiturikanye. Yari itwaye rero ngo ibikoresho iri kubijyana n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri rusange. Rero ni mu nkengero vyabereye. Bivuga ko rero izi nyeshyamba za M23 zirimo ziratakaza muri minsi ku buryo budasanzwe cyangwa se ku buryo bukomeye cyane, dore ko noneho kugeza aka kanya impamvu bigaragaza ko izi nyeshyamba zirimo ziranatakaza nuko ubu ngubu noneho uko ibintu byifashe mu bice byo muri Plateau, Uvira na za Plateau, Fizi barimo barahabwa isomo. Barategerejwe n'ubundi kuba babona itangazo n'ubundi ribabwira ati murekure Bukavu, murekure Goma, muvemo, kuko n'ubundi birimo biratekerezwaho cyane kandi birimo birakorwaho cyane. Rero ni ukugira ngo izi nyeshyamba bazikure mu bice byose byangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane. Reka rero atete dukubita tubangura turebere hamwe uko ibintu byifashe no mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi ahaberaga imirwano ikomeye cyane. Ubundi tujye tuza no kuri uyu muyobozi w'izi nyeshyamba za M23 wiciwe muri kariya gace ko muri Goma.
ese byagenze bite? Ibyo byose nibyo tugiye gukomeza kugenda tugarukaho, dore ko ari inkuru itari nziza ku barwanyi ba AFCM 23. Rero ni mu gace ko muri teritwari ya Fizi, Waza ndetse na Special Force ya Hibo ku bufatanye na FDNB. Rero bongeye gufata agace ka Angure n'agace bita Bikayaka n'akandi gace bita Nehere. Utu duce rero twose twari turimo abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abasirikare ba M23. Ubu rero bamaze kuba hafata barahisubiza. Ni imijyi rero cyangwa se n'udukaritsiye tugera kuri dutatu, ni Angure, agace bita Bikayaka n'agace bita Nehere. Utu twose rero tukaba tubarizwa muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Utu twarindiri za Wazalendo za twirwaneho ndetse na M23. Murambara ntabwo ari Wazalendo, ni twirwaneho ndetse na M23 nibo rero bari bafite ibirindo bikomeye cyane muri tuno duce tugera kuri dutatu. Rero FRDC ibinyujije n'ubundi mu bavugizi bayo yamaze kuba ibyemeza, ivuga ko rero abasirikare babo ku bufatanye na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bakoze operation zihambaye cyane cyangwa se operation zikomeye cyane, bakaza kwigara n'ubundi ibice byo muri Fizi birimo Angure, Bikayaka ndetse n'agace bita Nehere. Rero bakavuga ko bivuganye abasirikare barenga 10 b'inyeshyamba za AFC23 mu ifatwa n'ubundi ry'utu duce twose muri rusange hano muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Kandi bakavuga ko ku basirikare bafashe ari abasirikare 5 bafatiye ku rugamba no muri tuno duce tugera muri tutatu bafashe. Uduce rero twari dukomeye cyane, dore ko mu gace ka Bikayaka harimo ibirindo bikomeye cyane byatwirwaneho ndetse no muri kara gace ka Nehere kari karimo ibirindo by'inyeshyamba za AFC23 ariko bidakomeye cyane, gusa nabyo byari ibirindo nyine. No muri Angure hari harimo ibirindo byindi by'inyeshyamba. Urumva rero byaririndo bigera muri bitatu. Aho hose rero ngo hafatiwe n'intwaro nyinshi cyane ku bwinshi, nk'uko rero igisirikare cya leta ya Congo FARDC kibitangaza ku bufatanye n'ingabo z'abarundi. Rero izo operation nibwo zagezweho ndetse na Wazalendo bari kumwe bose muri rusange bashyize hamwe, bibasha kuba byabakundira birukana izi nyeshyamba muri turiya duce muri rusange. Birumvikana ko rero izi nyeshyamba za AFC23 aho zigaragarira, aho biri kugaragarira ko izi nyeshyamba zirimo ziratsindwa, zirimo zirakumburwa ibice buri munsi ndetse bizikamburwa n'ubundi n'ijambo, bitewe nuko uko batakaza ibice ntabwo bashobora kubijyana n'ubundi, ntabwo bashobora kujya ku rugamba ngo bajye kuba bavuga ibyo byose cyangwa se bajye kubasha kuba babona ijambo, kubera ko ntabwo bazaba bagifite ijambo, kuko nta gace na kamwe barimo baraba bafite ko kuba katuma bongera ijambo. Ubundi iyo bafashe ibice nyine bajya kuganira na leta ya Congo, ubundi bakaba bafite ijambo, bakavuga bati twe dufite icyo turimo turavuga dushobora kuba twatanga. Ariko ubu ngubu nyine ntabwo ariko bimeze kabisa. Intambara y'aba barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za AFC23 ibintu ntago bizoroheye kabisa. Rero agace k'inyeshyamba za AFC23 zirimo ziragenda za advancingamo muri teritwari ya Rubero na gace bita Kasinga. Kano gace ka Kasinga inyeshyamba za AFC23 zavanshije kabisa, zirimo zirakora offensive ikomeye cyane muri Kasinga. Gusa rero hano muri kano gace ko muri za Burondo hano za Kasinga muri teritwari ya Rubero, FRDC ndetse na Wazalendo nabo bakomeje kureba ko aka gace bakakura mu maboko y'izi nyeshyamba za AFC23, dore ko uyu munsi none naho barwanye cyane kabisa. Rero na drone y'igisirikare cya leta Kongo hano yongeye kwarasa bikomeye cyane muri kano gace ko muri za Kasinga hano muri za Burondo. Urumva ko rero izi nyeshyamba za AFC23 zitigeze zoroherwa kabisa. Rero izi nyeshyamba zisanzwe zifite n'ubundi aka gace ka Kasinga hano muri za Burondo, muri axe ya Burondo. Aka gasozi rero kitwa Kasinga niko rero karashweho bikomeye cyane n'indege y'abasirikare ba FRDC. Ni drone n'ubundi yaje kwarasa ku buryo bukomeye cyane kano gasozi ka Kasinga kabisa. Kara gasozi kamaze iminsi karimo izi nyeshyamba cyane, gusa ntago zigeze zihava. Gusa amabombe ngo yarekuwe yishe abasirikare barenga 8 b'inyeshyamba za AFC23 muri kariya gace n'ubundi ko muri teritwari ya Rubero, nk'uko rero mumaze kuba mwabyumva muri rusange. Rero twite tubabwira ko kugeza aka kanya Mitamba yo muri teritwari ya Uvira 100% ubu ngubu iri libere ku basirikare ba Wazalendo FARDC kufatanya na FRDC, bamaze kuba bagera libere totaloma rero cyangwa se ku kigero c'100%. Aka gace ko muri Mitamba muri teritwari ya Uvira ubu kari full control na Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose barimo bararwanana kuri urugamba n'ubundi bahanganye muri izi nyeshyamba za AFC23 zikomeje kwigira akaraye kagere. Rero nk'uko amakuru aturuka ku kigo cy'imirwano nayo akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Reka rero twigarukire kuri uyu muyobozi
wari ukuriye department y'ubutasi bw'inyeshyamba za AFC M23 bamwita Jeannot Mundeke. Rero yari akuriye departement cyangwa se secteur y'ibishinzwe ubutasi hano muri M23, yari directeur general wa departement n'ubundi cyangwa se DCR. Niwo mwanya yari afite hano mu mujyi wa Goma, dore ko yari akuriye ubutasi bw'inyeshyamba. Rero uyu Jeannot Mundeke muri kureba kuri aya mafoto cyangwa se muri kureba hano kuri screen zanyu, ubutari yamaze kwita Imana, dore ko yapfuye ku munsi wo kuwa mbere. Gusa rero uyu munsi nibwo byamenyekanye. Uyu mugabo rero ngo yabanje kuba yafungwa ashinjwa ngo kuba afitanye imikoranire ngo n'igisirikare cya leta, ngo muri iyi minsi ngo kimaze iminsi kirimo kirabagabaho ibitero bikomeye cyane. Gusa rero ibyo byose byari byakozwe cyangwa se byari byakinwe, ibyo byatumye n'ubundi bamufunga cyangwa se bamuta muri yombi. Ni ubutasi rero ingabo z'abarundi zari zakoze, zibasha kuba zabacanganyikisha, rero biza gutuma n'ubundi impamvu yari yakozwe izi nyeshyamba zikaza gutakaza abasirikare benshi cyane, bahita babishinja rero uyu nguyu wa departement n'ubundi y'ubutasi. Urumva niyo mpamvu rero yahise anicwa, baramufunze rero biza kurangira uyu mugabo aje kuba yakicwa. Ni nyuma rero y'uwitwa Magloire Paluku, bivuga ko nawe rero ariko byagenze. Gusa bikavuga ko yishwe n'abakomando babiri ba FARDC bamutegeye mu nzira. Gusa rero n'ayandi makuru, ayo ni amakuru amwe n'amwe. Jeannot Mundeke hari andi makuru avuga ko rero gashobora kuba yaratezwe ngo n'igico cya FARDC ndetse na Wazalendo, ariko ayo ngayo ntago ari confirmed. Ibiri gutangazwa kabisa cyane cyane birimo biragenda bigaragara ndetse natwe twabashe kuba ducukumburaho, nuko uyu mugabo yishwe n'aba M23 nyuma yo kuvuga ko ari we watanze amakuru y'abasirikare barutse kurasirwa mu gitero kabisa cyariya muri za Rumangabo. Bivuga ko rero ngo yakaba yari yaramenye uko byari bimeze, ngo kuko ngo yari yaratanze amakuru. Ibyo byose rero byari byakozwe n'ubutasi bwa FDNB kugira ngo bacanganyikishe izi nyeshyamba, babashe kuba bazikoramo cyangwa se bashe kuba bakomeza kuziteranya ku buryo hakomeza kugenda hagaragaramo umwuka utari mwiza, babone uko bakomeza kuzitatanya ndetse no kuzitsinda ku buryo bukomeye cyane. Rero uyu munsi hano niyo makuru twa dufite uyu munsi kuri uyu mugoroba. Mwumva ko izi nyeshyamba za AFC M23 zikomeje gutakaza kabisa, gupfusha abayobozi cyangwa se kwicwa kw'abayobozi n'ubundi birimo biragaragaza intege nke z'aba barwanyi. Ni ukomeza tukabikurikirana mu yandi masaha, tukaza tubibagezaho n'amakuru atandukanye aturuka ku kibuga cy'imirwano. Reka ngushimire cyane wowe mukunzi wa Kivu Network.